ya erina silicone avocals oba abende okutegera silicone avocals nani. Silicone avocals amaina gegene bamweta tali akanuhman ndi omulenzi enzalwa yena mutumba era nga niyensimuka. Ya erina silicone ginalitola nze muna nakolanga bulungi chemistry. So silicone under the periodic table ali under transition elements. Ate elements edo damani. So nakolanga ino research such that inti mfune ekintu ekituufu. So erina silicone tyagoba kulyeta kubweta yolwalingiranga element ewo gigaita anoxide. Erina kyekole kyamani so zina nagyetaako. Then wojja mu bindi ino mu industrial purposes silicone ndoza mu ejo mugaso gwe ku motorcycles bichi. So nabonanga at least wenetaako erina eryo waliwo kyeriyinza okunkolera. Music namwingiro mwezi gwa 8 ena kudo mwezi nga 8 olunaku lwali lwa Idi omwaka 2022 niwe natandikire okwe kyansikiriza okwembanzi kyensobola okukukoba nti ekitone kyali kizaale cause we nali ngo omuto neyemberekezanga ino era nga mami wange ni daddy wange nga bankuba ogwo ekyo cause nga every time numirwa kuba nti nemba era abembi abansikiriza lwe yasimba ni lutalo nga abo kasampulira nti balese ekiyaka era olwemba lwa mugogolo lwankubye ine emigo wemba kugaitamu toto namba nene olwalo yasimba malaganta ku mugogolo kuba nti ndudeba kuba nga ndwenda ino nga ndwembereza buli kaseera buli kaseera kwembalira lolo wenja muno wenja amadi wenja kunimiro wenja wa so nga mama ni baba bankuba ino yes ani mpera ati ewaife twali tuli ewaife tuli bantu basiraamu ino kitegere so babyetambu bya shiriki so kati nga awulira ke weyembya kati ebintu bya shiriki kodi bichi obo kitegera kutandika ku recordinga olwembo olwasooka just connection zena nali ndiawo ali nga ndikola byange najoba oke vibe endida kinduke kinkwa kiti ajito wandika yo kulwemba muti mamule zena negemesa open already tv ingiranga namuko zena akoba nti kampandike yo kwero lwemba lango lwasooka balweta musawo yesebo so natandikirizaawo timpandika ngawe nana lokweyembya karidhi mukaida afuna musawo nkereiwa ayintasa ebizibu nga bingi musawo mpulira bubi ndidandaba obulwaire nze bunuma so like that njo bona ingira industry olwamala okuwandika ebintu byange najja mu studio nalukolera mu acidic vocals yena yali kwega bwege cause oyo mulenzi nze ndi uncle we tukulire walala tubaire walala so kati olwawulira ni cause we namalo wandika namukonaku nakati uncle oida kuida tubone so yena yali aonga tuna tulikulwana tubone bona balina aka studio ke bali batairewo no ni director mulala yena agema videos bamweta Ivan Domas nga kalibu sembatya ene mbadi nedindi ene mbedaira kunadikolera waban chief era waban chief onagera ku some part of production waban chief awani wenadikolera then okutandikira kulwemba balweta olulumwa uliro lwankwesize nalukolera wano eiganga ewa Josbax ku JB Records cause the studio ya waban chief bajeta good times then eno ya Josbax bajeta JB Records era nakati sawe nebyo byowulira byona bina wembikolera then hivyo yaba nicha no cause no kutandika ekintu kino kyakitandikira we bali okubandi mpandika nemba yasolwa bonake pressure ya mani eriwo nga kale mpulire ekyo ekintu ayi nga tikijira kwino lwebigambo idi obo omuto sometimes amuze ekyayogera oyinza okola ki kukugifollowinga ino ayi kigambo talent kiboti muzimu cause nagezaako kubigira kuzina nakuba nti akambiye tolemu kwa nga tisobola njo kwidukiriza kendi kwemba nakuba lero tiyembe lunakulamba nefula kubize njo kwidukiza all of a sudden ngantandise kwemba so kati olwabonake kinsuise nga bakola bati banyonyoganya bakola bati so nakola muku dino
naba niina gyakuseera nafunira vibe twatandika okuconnectinga era abaawo okuko okunoonyereza kati when breaking through those akunoonengereza kwayikayikanamuuko kati era saino bali very happy omwana we bamutegeire ensi emutegeire so basanufu kuba cause at first bali basuubira nti ndakuba muyaye kunwandaye kulangalanga buviiri kukola ki ndowooza saino babona responsible guy abazaire bange wenali ndijo okwembera Kyabazinga tyabakobera aye bagibona luvainuma ke maze ekola ki ya kamawulire gali batuukatuukangaku ate already baalike baba online so bakibona aye bali very happy baasanuka ino so baba mukunikalira bona ke bafunamu nti in the society saino bakobati wabo waliwo okuko omwana yabeta silicon no nze ndi mulenzi asomye oba yasomako obwegerese bwange nakoma mu S4 because P7 I got a first grade, S4 I got a first grade. Kati wentukira mu kiseera ekyokuba ndi joining A level awo corona weyayidira weba okitegeera nali mazo parking ebintu byange na parking angalere enjo ya president yakoba ati ide zira motoka ukola ki kutambula ate ngoredi nali mazo sasulere sente bali bampa ile basale ajasinga ntereo ka registration ainga bampa ile basale njasomera bwerere isomero lyali mu Kampala yo nga bali etabira secondary school mundeyo bitakisenyu waje yo so nabake nakoma mu S4 ate obuteyendeire cause nze ekiroto kyange kyali kwemba yeah that is the fact ekiroto kyange kyali ki ekiroto kyange kyali kuba doctor yes ai corona we yaida then ogwo muzimu gwona gwampambatira kati ate waawaawo naboneke vibe yo kusoma yakola ki kabiringa kino kye ndi kwenda ino era na concentratinga paka katonda we yana nugwiri kyaba kitegeza ndi kile kinali nenda kyali ti kyange ai kino kye ndi mune kyali menti okubaki nkiziramu kwa saino n'abasomye bati bali eyo mubona kali ku kidima ali kulima so discouraging nti abalijja ku isomero muveeyo nti oba n'abaliyo muveeyo ayi kale buli muntu aba n'ebirowoozo bye era buli muntu yategeera nti enkola kino naafuna kiwe n'abitaano n'atuukawa olwemboliwa no there is a difference eyokuba nti bawulireko enja kwembera Kyabazinga n'okuwulira nti ndwemba na lufu lwimi ebintu ebyo byandawulo ya amawulira gokoba ndi kwembera Kyabazinga gandawulo n'okwemba kunyegenyege oba okitegeere so ebintu ebyo byawukana ya so nga nsobola olufulumya kozi banje abafulumya yoti wabapona ayi lati bakola ki yes akantu a commission ya kwenda abantu banka kasemaiso bantegerere irala oba okitegeere nti wale sometimes obo libuka omuntu ayinza obutakwekalirisa but obako ikaine omuntu ko mu face nzoti at least ayongera n'okutegeera yakwekalirisa bukalamu yo bakolikola so intention yange tekobanga nti obakwemba bwembe kuyumirwa ayembanga ni kyentagetinga era ko olusayo no isa ife na identi silicon aliyo era ati bwafanana oba okitegeere ayingwina tuka bwa ku stage yao ina tandika bino ngalanga tunanibire ayi kyo kinakola at least ndoza we nobona kikyayongerako n'abantu bakuwa ebirowoozo kirowoozo wenkitola twali tuliawo ku bugemba awo ku chiefdom abo babaali balijja launchinga bino ebya Swengere bye balimu ebyokukoba nti oba kusolokeza isaife sente da mukolo kati awo Swengere niwe yankobera ati silicon ndowooza omukolo gwa isaife gunaatera okola ki tenga wena waidiana artist zena wena tukeko bongo tibwati amate tyatuuka naka nakifunira nawe naawo anti okay ate mukusooka nakyeta Kyaweire era Swengere bwe yankoba ati anti omukolo gwa isaife gutuuse nakoba anti wesirikire Kyaweire kati nasirikirira najobaawo nkoba nti kintu kino Kyaweire kiminizi nti awo ayi Kyaweire so kyakola ki naye yataite eyo ye nazimbiraku
ndoza no gibona eri simple eyembeka n'ebintu bitambula so lwemba naluwa Kyaweire. Yes ne yankoba cause oyo Swengere nenda kumwebaza ino muntu mulungi ino andaza omutima omulungi kale kankoba anenze Swengere kaliowa abantu ba Baba FM at large no radio station zedindi so abantu banenze ai Swengere alina engeri yanigamwawo ekisumuluzaawo olwembera nalukolera ku JB Records aivo bongo yagema muko mukulu fulumya nalusindikira Swengere wenalumuwa yankati yakizira buzibunze kumpe olujako laki zena nairano gansi nalusansanya namalo sansanya wansi naira ku media naluta ku TikTok ate nakasera kenaluletera wena wabona vibe yaliwo ya nti abantu bali bakubyene embaye nga bali mu dino dineda akalicha ya naba kubafuro nga tiba kubyafuro mutufu ati nze nayiwa afuro yo no nza tida kandi kirozo we nakitola ayawe nasalawo ndidire era wenje okuba mwe kuna abakyusanga mwera tida kubyawo kana kwino yes ayenga eyo ni style yange era kuva niro kitegendi silicone eno ni style yayidire mwera subira buli kinanvamu amachina amasoga bagakinanga era ngobona ngo olwemba lugira mu amachina amasoga ambera ati x weraba ozira bona tandika kukolota wo kitegere yes so wawuliri sene mbokobo oti dilimu aerobo nanga amasoga gakolachi ate ero babona tiba kinagalegene amasoga ndigano gene gano era bakina era ngobona nga badingisa mbodingise cause nino lwemba lwa yale lobeta bondogo ndozo bona bakina gali mu kwa ingati ni gale yes kali digitalized olwemba lumpaire FM ya at least sawa eno buli wenja Kyaweire era basinga bantu mirya Kyaweire Mr. Kyaweire so nelina libanga abasinga libali kunkazaako lunongeire FM bangaita kwa emikwano at least emikalamu yes lumpaire emikwano lumpaire FM n'ebintu kamala yeso nsobola okuba nti Katonda wabaikiriza era ko bulamu buliwo ate kyendi dishawaida kuikiriza era musaba ikirize naba kendi kukusamoya cause abesiga Katonda bakobati balinga olusozi Sayuni tibakolaki tibaninika so ndikiriza nti mu myaka 5 ndakuba omuntu ali different era busoga iyene numinkirikizamu yakoba nti tulina omwana waife yes ngomwa omuntu abalina omukolo balina kikoba nti wenja mu style eno ndiwo nono yes cause oba mulungi wanayenga wale tuli mulungi cause eriyo abantu nga banumirwa agamadinda so nensonga laki tikyetaaga nti discouraging edo styles cause eriyo abantu ngabo bende ebyo okitegeire nga wera kubina ebyo ife bya bino abo nango oli mukalu byobwongo so buli muntu aba nekimunumira aye buli yetunako makoba nti tutaku kiniga yes styles dinedindi dinedaloko wedina don chendi nti didakujanga bwedikendera buli tunatandika music wabusoga nga ali mu kuko ludigito yes nga tuvire ku bino kyensobola okuba nti nze ndi dichenenda era okuyida mu industry etayida kwesagisa cause zinakola ku emirimu kamala wenkola ku emirimu kamala gino tijibe successful mu music industry wano niwemba successful era ndoza weno lichebonerako so na yolo bwongo bule bunamalira ngere nabwizala nakanti buti mperati kino nsubire nti nechange so naba kentegeire kyenenda nti eno is my talent ndino gitamu cause music mu feeding then after mokolechi mufunemu cause bokola video ngeyaka umuntu najikuba is like kali tugeze mbala bana nakuba mbife byendawulo nabo nanga olwemba lulungi ni video nungi alina impression imule yafuna wafuna mule kiniginya kati mwembi kyoni arandiko kunonenkerezaako wajja ka ku following eno nabo nanga buli choleta at least kiri somehow classic nyemiri mutandika akola video ya Kyaweire obwa Kyabazinga no bujoji kola yes obwa Kyabazinga no bujoji kola no tina akoba nti
offer kankobe njirobe oba eringa offer ayengo bwa Kyabazinga no bujokola ki boido gigema. Yes, bakali kumpa special time nti oba bakali kumpa dates. So abawagizi bange mwena nenda kubebaza akensu isoke nkoba nti mwebale kunenda munendere irala musigaleke munenda zena muifumbiro tijja kutenduka mutijja kwala mu buliri. Nja kusigalanga nebe yabeya saida tinfumba ebyokulya bibenga biri mu bingi. So mbakoba nti mutatola ku kigere kukumpagira mwongere okumpagira munende era nayongera okubebaza olwekyo at least kye mundaze olw'omukwano gwe mundaze mwebale kunaniriza music industry nsaba tusigale nga tu continuinga munendere irala. Yes, okwirayo nebwika era ekiseera ekyo era nebaza Katonda ino koza mbereirewo ya Katonda nwanire entalo ningi era n'okubita waawo ndidi nti era nkikakasa okuva ku ntobo y'omutima nti kwali kuyikiriza ku kyali kisache kozi bangi bayenda aye byaloba nawulira bulungi kendi mu kifo ekyo ate nibo oba iwe nawulira bulungi nawulira ko bulamu bwange butereire kozi eyo ne yali prayer request yange. Yes, ekyo kinalubiriranga era kinasabanga era Katonda yawulira sala yange ajja nakuba omuziki saife era ina nabonake nakamweno akaleseeko. Yes.